nayo sini kai to no Belaikhe hambai sing mo jora kaham marmani bagui sing tabuk depa sora mo thabo phai sopelajak depa sora gamio sing wan sukmaya mo jora kaham manani hinai hingke sini mo senior pastor sini TBC ni bisingo sini jaknai sini kukjaknai boi be hamjaknai amtui borok sini senior pastor Sir Reverend Zotham Uchoi bo bisi brwi romoi bini sak hamya wngma sing joto silaika saiman laikha lastly sing thangnai October 2021 sob sing waisa phai thangkha hingkai tini bai hingka kai tini 23 tarik January 2022 so sing sini gonda mo thani oro leader tongmayo sini dikono secretary president no sing tesa naina phaikha sini Sir Zotham no kai sing bini bagui musa khlainai ban to suri langa na bose be joto nai tongnai Khapangni Tk bukuk songno marai kising songno sanayo bono Phaidi sing bini bagui tewse suri nailaiana boni bagui kai to je khlaimani khlaitu hingkai bini logi song takbo kothang tongkho class Okrake 7 kusugi 5 hingkai hambai bo gana sujak hingke bini logi song bini message bini wife sing pasai borok serai khorokni tongo brwi rok mabang khoroksa class 7 okra tei khoroksa brwi bo hingka ke class 5 kesung borokni bagui suri wano kai tong thani sini Sir bo Reverend Zotham Uchoi laithanai 2017 November 10 tariko maisai tongpuru 5ta 5:30 jora maisai tongpuru hotat yakni mairang klai thangai nokni borok wan suklai maya jorao hingka bo hai jego tanangui thangka bo kaitoni icha hingka hamrinani bagui nok nukung borok rok buma bufa takuk bukuk motha mondir kwbangma chaitok laikha haipang tinisa jora sing bini mwkhang nugui tongo aboni bagui sing kok samano bo khnai tongo haipano reply rimania sing suri laiano sing kha khamlaijak keboni bagui bini logi song basino sing nukha sini madam no bo kisa sing kok sairo ang nano gondasorani je mothan je mondoli bro no kok sanan chumole nang chini khaye pratna khaitungdi nani pratna bai hingke nani support nani donation bai chini chung stand nongi tongo chini family member apni khaye nang thaya mani khaye chini khaye Sunday chini family on behalf of chini family nang nano kok sanan chumole nang pratna bai chuno support khaye tungdi chung tani encourage no oi nang isor ni kothai chuno sake tani chini confident bare oi chung jesu chini khaphang baye tongpo isor je chung isor 4 year ka thangha bo chini pastor sarampa 4 year ka thangha tabo baike arimpo isor je khaimo chung accept khaiwoi wa have any feel bad ong thangoi nge emotional phong thangoi wa have any ke khawo suitan ka be mu ba chung emotional ong thangwa arimpo je isor khaimo chung accept khaiwoi ke chini khaye khaloye dorjoroye thangmait mani khaye ani 2 kids tongoi brang fathers studies ne gaye hingke ang sainotiye sangkhuni notiye ang future ni boya ang tama hinai future ni khaya ang onek aning khapai mo tongoi aring phono je isor khaima ang jasot laye future ang hingye thangmait ma hingke isoni lano ang krono ya mani khaye isono crowd ke khathiye is sangkhuni notiye sainotiye ang future lama ka hamano isoni lano krono ya mani ka ang hingsoi thangmait mani khaye ang gonda sora bro na ang ka boi chini khaye chini family background no prayer be support khaye tongdi nang support khaye tongoi ta orjora pho future ni boya chini strong confident tongmait ma isoje khaimono chung accept khaimait mani khaye prayer point kaita kaisa sanamo somani chini madam no sing saimano narokni cherai bukhokni tong khorokni tong sing saimano borokni thinang no teilen ni wan sukung rok tamo bufa jehetu mo hai obostha klai tongkha hingkai suppose bo saiborok mo haing toka hingkai to nung saisung Belaikhe tap haipano nini wan sumung rok bahai ani insang khuni na ang waisa wini bro
Berapa suitani serani jibono suitan kabin berani wahai ni kalau sungai amu teman ini isor cuma budi kai adi berang question errors kai engkang berano answer mari we mpale isor mpanole isor hai we abini kaya je isor kai monong serani jibono ponong isor je kai monong accept makai nai adi yang berano masa we ani mo tu kids no engke berang po adi dia mo berang accept kai lawe ke future ni ba ya brang education ni ba ya ang we have ni ke tension rang we arin phono taro chini holy cross ro catholic mission ke hatang we ke brang isor angno ang mane asamaya arin phono ani try two kids no brang free ri we education department no po ke apni ke ya up to class 12 le brang ropore ka bo free be keno brang bo unai ke future ni bo ele isor je khaimana ang accept khaila na engka ta ke sana mo somani nini logi song nini husband chini sar reverend sar Zotham boje pro mohai gotnang nan sakang first bom teke cheng ba nanga pro nogo tongma jorade bahai bom te kisa sa sala 2017 November 10 Friday fasting prayer I was Chini Bg ni fasting prayer tong lai ke ko angke ro school khai tong ba tuition phosa khai tong ni ke tuition pai ke ang bo sari ni samro pai bo ke fasting prayer pai my mood ni jeni khusawo inge okra bai palo ke sawo inge mam phasong pe ek loge table no chale wingang ke samusla yang ye brang nos kang chawo mungkin utak ke longbai suwe perak ke sono ni gate abo doro ke longbai sa krai thang po ke krai thang ke manghat ye phasong ke rong la ye ke balance ha ar hale klaya ke angke hot nusini perak ye na hambat mami ke krosa mi hwe ke takha chawe jathe adi hi chawe Ngabuni pore ke te hiya jokon i thuta klake bom han mane unconscious songha saimelia kisa bokromi ho kisa ojake kotam hine takha chawa de sawbo ngabore muhasi unconscious songha kendoro bona hamrinan bagai bojaga talang hospital logo skangero chini local hospital not na nutun bazar ke brang present thiro sari present thi jokoni sari ke arano sutiro kupurkha ke hospital no nutun bazar hospital ke brang refer khaika ko hapani refer khaika ka aro CT scan ra asu facility kro hi sawi ka ke direct GB ke GB ni ke brang 2 days aro le tongha ke apno operation nangnai blood clotting mane increase unto ha ke baire nangdi adi sawi ke chini apro ke jung je sinai ra ke sawo baire nangma ke hanai ke apno chini khomata kroi ke chini jung adi baire naima chini upujukto pokroi rangko puja pokroi ke apno ang sae paye ishwar asu ni chini family jung adi ke bad condition ong topo ishwar chini boy miracle khaibo ke jokoni duitala bonot nai ha ko ICU room na ke aroni emergency doctor ke sawo insani condition la hanga nang nang ke dakrit nang di adi hi sawo bra ke abo brain ko mahina blood clotting ma bare tong ke dak nang di hi sawo ke bo duitala ngare na khye hawo brok se nuksi ang ekdom hoksam dar nong thangka ngak ma khaisina inge bini account no ba ang siorang ngani account busu rang tong ang siu ke rang sikuri chini baire tanani treatment inga habno areko isor emon je miracle bokhaya pura tbsu association tbsu ni je under association ma hi sane asuni donation chini o phaimi isor direct ria phono brokni te asu rang chini jago available engka ani jaworang juta pun manangya mobile pun manangya ekdom ani khali abisa ang hospital so hapono isor asuni miracle khayo mane aprosa ang ani jago rang tiwa ang bare treatment ma pinawo hambai sing khanai mankha chini reverend sar Zotham Uchoi bini je gotnang thomarok no
bini logi song sini madam ni bisin teke sing kok khana kabon baga ang koinai joto Khapangni Tk hote bukuk sono sini Kristono suri tongnai Phaidi sing teisa bini bagi suri wano kaitor naike khlaimani amte samung kwrwi bo chwng kok samano bujiwi tongo phiaba reply rwi mani amsakse hingke amo haike bisi kolokma romwi klai tongmani belai khe dukho eben Phaidi chwng suri wano ke joto nai tongnai rok no hambai.